왜 저래? 나와 12. Dai,
pasar una desgracia con los niños aquí. Para atrás. ¿Qué pasa? Hola, general. No, 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 esto no. Venga, vamos. Cuidado, ¿qué grupo es? Pon la derecha. Sí, ahora viene abajo, ¿vale? Para que se suba todo el mundo detrás del coche. Ahora te vas a hacer porque ahí se escucha muchísimo. ¿Vale? Eso es. ¡Mierda! Ahí está. Por favor. ¡Ole! ¿Qué te da?
¡Oye, nos vamos! Gaspar, que arrancamos, ¿eh? Arrancamos.
nos tienen manía a nosotros, ¿no? Mira.
Gabeko izar argitsuena piztutzeakin batera, haurtxo eder bat etorri zaigu gaur arratsean etxera. Ordu ezkeroz etxeko denak poztuta zoratzen gera, aurra dalako zerutik onuntz datorren jainko berbera. Ordu ezkeroz etxeko denak poztuta zoratzen gera, aurra dalako zerutik onuntz datorren jainko berbera. Alaita pozik kanta dezagun haurtxonen etorrera, gure iluna alaitutzen
jaiodan argi ederra. Gaurtik aurrera atzerri hontan zorionekua gera. Aurra dalako zerutiko nuntz datorren jainko berbera. Gaurtik aurrera atzerri hontan zorionekua gera. Aurra dalako zerutiko nuntz datorren jainko berbera. Albako gultzurruna aiz baten gainean, gizon bat arrantzuan itxaz bazterrian. Gaina bera horrekin zabiltzan gizona, jaungoikuak dizula zuri egun ona. Alaituta poztu gaiten ezen gaurko gabarekin, gure Jesus onaren etorrerarekin. Gure Jesus onaren etorrerarekin. Gabon gabanalaka gatoz guonera, lehengo usariuan gabon egitera. Ozdako atarian luzaro egoteko, baimena nahi genduke barrura sartzeko. Alaituta poztu gaiten ezen gaurko gabarekin, gure Jesus onaren etorrerarekin. Gure Jesus onaren etorrerarekin. Kantuak utzi diku legorreztarria, betorretxeko Andre orain edaria. Ozdako edateko sagardo mikatza, nahiago dugu beraz naparrako beltza. Alaituta poztu gaiten ezen gaurko gaba.